Ramai kata saya sebab dekat resistance, tapi saya buy. Kita tengok. A few moments later. Bapak dia fly lebih 300 pip buy profit. Kau nak tahu tak kenapa saya buy tadi? Jom saya ajar. Waktu tengah lepak, saya buka trading view untuk tengok indikator. Mudah je, tak payah stress lukis. First, saya tengok dekat time frame 15 minit lah untuk tengok market direction. Dua SOP simple je. Ada green dot, tanda buyer tengah kuat dan breakout di atas line purple, moving average sebagai confirmation lah. Yang tu je, budak sekolah pun boleh faham. Maksudnya market direction buy lah. So, untuk entry, kita buka time frame 5 minit. Macam sekarang dah keluar SOP sama macam time frame 15 minit. Jadi valid lah untuk kita entry. So, saya buka MT5 dan terus entry lah. Ada yang kata saya bodoh sebab entry buy dekat resistance. Tapi saya follow SOP indicator. SOP indicator tunjuk data volume sekarang. Dah entry, kita biar dia running lah. So lepas lepak tadi, saya nak pergi makan jap. And antara menu yang saya order macam ni lah. Take me back to 1991, my first love. Dekat sejam juga lepak dekat sini. Lepas tu saya buka trading view, kita tengok bapak dah running lebih 300 pip buy. Profit. Ni lah kelebihan bila kita guna indikator. Macam tu lah cara saya dapat elak fake out. Sebab tu ramai yang kata Indi ni power, tak pernah withdraw, dapat juga withdraw. Ramai kata dapat grow ke account dengan konsisten. Jadi korang pun boleh. Kalau nak belajar guna indikator ni, kita ada ebook, learning portal dan kelas online setiap minggu untuk guide korang step by step. Nak belajar?